felek mala te xirabe. Dinya hatin çûyne bila kes lê bawer nebe. Ji bîr nekin ku kalbûn pêşa me heye. Birîna kalbûn pîrbûnê birînekî kûr e. Meriv di nav cemaata û li ber çawa dûr e. Belê guhdarên ezîz, em ê niha bibêjin ka emir çawa derbas bûye. Ah deyar yar deyar yar deyar yar deyar yar. Ah deyar yar deyar yar deyar yar. Malam ne civaniye vay vay. Ömür penca derbaz dibe 10 sali. Ji boy xudê je bigerin melayîk xwe kiriye bi delalî. Emir ku hate 15 salî. Çavê lawik ve dibe digere li heralî. Emir dibe 20 salî. Di zewcetîne qîzeke bikar û bixelî. 14 salî yay. او دبه مال قیزک جیره دبه برمانی. بشته زواج سری خود ده هر کبری هر کندالی. دبه کرولا اسکتم چه خالی. عمر دبه 25 سالی. دبه آب و خالی. عمر بو 30 سالی. درد dünyayı redinali. Gezek napırsın abece kurona vati çuma keti bir hali. Ömürdü ben 35 sali. Zaruka dorli girti yaşınık tiştaje dixwaze. Pereberi kedatine dibe kurona vat. Şen sal beri çabu mezir o ketime çi derdi çi hali. Ah deyar yar deyar yar deyar yar deyar yar. Ah deyar yar deyar yar. Malam ne civaniye vay vay. Ömür dibe çil. Agirdi keve namacı gerudil. Ömür ji çilo pencara vesti. Xortaniye her sa xwelani xatir ji civaniye xwesti. Ey dibe kale çarçavi sedesti. Hevaltiya te nabe xude tu zidu vesti. Ömür penci dibine çavadarani namine. Nikaret işteki bixwine yekî bi dudya dibine. Nexweşiyek lê çê be heta sibê dibe mahkûmê wê nivîne. Qerehetiye canê xwe nabîne. Ah mala min e zarok ketine xewa şirine. Xemakiye baba çi halî çi derdî çi axê dikişine. Hettanî subê axîn û nalîn û afîne. Yax emir dibe 55 salî. Herkes zanêdî tu kalî. Yax
دما جنکلدم ری دخلن آوا چار دیوارا کسک تو نفرک آب ده دسته وی قالی آخ دیار یار دیار یار دیار یار دیار یار آخ دیار یار دیار یار امر خسارتی وای وای شستجکر پر رشمالا خوبار کر سر سپیکر اختیاری امر وینی بکر امر دبه هفته دست کاله درجفه دکه و عرده وای 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 آخ امر هفته دبینه کربویا ربنه چابنا بینه آف بدواد کود کوخه بکا به اصل جدروات هرسا خولتینه یاخ لاو که کاله ترسا جنا خواباوه خانه حق دردخینه بکا به اصل دبیجه ربی درحه کالی بستینه امر قوا کبو حشته اختیاری بارک گراندا سرپشته یاخ ربنه مقصدا خوب دلی خونه گهشته واخ مالا منه پیشیا اختیاری اوروزه نکاره تا سکام جبو کاخه بخوازه گاوا دخوازه بوک دبیجه تو جهریه بخوی لیدکن منت و نازه او چاخ رودنه دسته خواه خوده رابه دکه مرنه جخواه را دخوازه واخ مالا منه امره پرمزن 100 سالی دبیجن جوی مالی دا قی کاری نکریه وی کالی میره که بسد میرا